Being President of Tripura Matha, I congratulate Maharani Kriti Singh Devarma for being selected as a common candidate for upcoming Lok Sabha election. East Tripura forthcoming Parliament election candidate Khaya এবং जों आं निजे बहायनो बेलायखे खाथंथका आं चिनि महारानी चिनि कीर्ति सिंह देबरमानो बेलायखे खाकाहाम जानोगो फाइनाय लोकसभा चौमारिगो पूर्व त्रिपुरा अशोक थाइनि इंगै चिनि खाचकसा महारानी कीर्ति सिंह देबरमा जॉइंट नॉमिनेटेड कैंडिडेट इंगमानि बागै आं बनो बेलायखे हामबाय ते खलमाया फारो चिनि त्रिपुरा हास्टेनि ईस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंट्री सीटो बचानाय चिनि त्रिपुरा मथानि इंगै राजकुमारी कृति सिंह देबरमा बनो आनि खाकसांमा ते हामजागमु ते खुलुमु याफारो बो चिनि फाइनाय पार्लियामेंट इलेक्शनाव गोबां माबुबायखे कप्लाय इंथुनि जों ईश्वरनि थानि सुरियो Congratulations of our beloved Sudukumari Kriti Devi Singh Deborma of Royal Family of Tripura for being selected as a candidate of Tripura Matha and BJP from East Tripura ST Parliamentary Constituency. All the best and good luck. Poilano sini Maharani Kriti Singh Deborma no ka kaham te chabani chewaya pono bo sini Tripura Matha te BJP ni joint candidate Buskang Chongmariwo Duinong East Parliamentary Constituency ni candidate Orobo Botalainai Bono Jotono Kabang Goodway Kaplai Kladi Hambaijano Sini Maharani Kirti Singh Debarmano Bini Bono candidate East Tripura constituency ni ST constituency ni candidate hisabio select Khaman boy এবং I pray all the best. A very big congratulations to our Maharani Kriti Devi Singh Debarma ji. Buskangni Lok Sabha election Puro Tripura asono sini borongmanang bobagrani BB Kumari Kriti Singh Debarma BJP ni candidate ma baginai belai bono Waiflaya congratulations ya faru. Maharani Kriti Devi Singh Deborma ji no ang pulano nono hambai ma ya faru tamoni bagui hingke Purbo Tripura ni asuk thalman mani bagui belai kheno hambai mariu. Ini belai ke khatong tokmano tamani hingba sini Purbo Tripura ST asan hainai Lok Sabha ni candidate sini Maharaj Kumari Kriti Singh Deborma bono aro chongjamani bagai bono belai ke congratulations tai hambai belai ke congratulations Maharani Kriti Singh Devi Deborma ji no ham